Šahovski klub Omladinac u Kocurema 20 zregistrovanih bavjačov, a u tim mese funkcionuje i škola šahu, kotru vodzi Vladimir Lazar Zoskuli i zazberuje kolo 15 najmlađih ljubiteljov toho sportu. Za šah su zainteresovane da vše češi uslovija za robotu i opština i pokrajina nam nije dala ani jedan dinar za robotu šahovske pionirske školi, takže toho roku sme ešte nije počali robic, a nije znam ani kedy počneme robic. Novi stari predsjedatelj šahovskog klubu z Kocura vjedno z kolegom z fotbalskog klubu Iskra boli prisutni na schadzki, na kotre ih čolni ljudze opštini Verbas upoznali z sposobom finansovanja sportskih klubov u nastupnem periodu, a koncom prešloga tižnja klubom uplaceli perši sredstva toho roku. Povolal nas predsjednik opštini Karžić i bol prisutni i poslanik u Republičnoj skupštini Bečić. Nijake obecunki ne boli, ljem že bude češko, buduše trudzic, a pan Bečić utori že privede toho roku stranih investitorov do Verbasu i ih upuci na financiranje sporta u Verbasu. Ja dúfam, že od toho nebude ništa, takže češki budu financiranja i od opštiny i od drugih. Da smo nedostali dinari, nemali bismo za putovanja, nemali bismo za takmičenja, njele mi, znači šitski u opštini i okolini, takže više nikto ne takmičil. Ani košarkaše, ani rukometaše, odbojkaše, nikto. Ale slava Bohu, uplaceli ta sme rušeli i takmičimeše. S tim, že to ti dinari, co dostávame mi šitski, to može u 60 do 70%, a hev to še se nachodzime sami, svoje kišenky, dobri ľudze, tak še se nachodzime. Tiž tak na schadzki spomnute, že rješenje za finansijni problemi u sportskih kluboh u opštini Verbas privatizovanje istih. Dom, že naš Sredok Verbaski ima okolo 40 do 50 sportskih kolektivi i šitski oni popri dajake i svoje menšej možljivosti obezpeči sredstvo gledaju za svoje isnovanje sredstva z opštini. Budžet vše slabši, svidomi smo i nezanjatonosti slabšого opolnjenja i tu dumam, že njehodna opština odbitovac u tej miri u kotrej klubi žadaju, že bi še im pomoglo. Co bude problem? Bude problem kad će na isto utarnju šitski sredstva i bude še hljeda privatizacija. Može bude jedni sportski kolektivi prežiju, ali dumam, že bude veliki problem pri tih tako volanih malih sportov, povezme gdje to guglanje, gdje to stolovi tenis, gdje to šteljastvo, šah i tak dalje. To nije profitabilni klub i tu dumam, že nikto ne bude zainteresovani, že bi ih kupil i že praval dajaki biznis od njih. Takže bude baš velika škoda keď oni zahaša. I dúfam, že država i lokalni samoupravi nješmuše odreknu s finansovanja školskog sporta. Jovan Kovačević, člen opštinski radi zadluženi za sport, hvari, že na schadzki predstavena ideja, že bi še da jedni sportski klubi probovali privatizovac, ali finansovanje sportskih kolektivov i nadalje bude z budžetu i že prišlo do neporozumenja z boku sportskih robotnikov. Uslovno mali klubovi ne treba se bojati. Uslovno mali klubi ne treba, že bi še bali ani to tipo naseljenih mestoh. Ostanje u rjadove finansovanje sportskih klubov u opštini Verbas. Schadzka, kotra bula prešlo tižnja, bula zakazana, pretože keď sme prevžali funkciji, prenašli sme veľa problemi, kotri sme za toti dva mešaci od novog roku z časti rišeli i už i vyplaceli kolo 5,5 milioni dinari sportskim klubom. Keď še nam i udavi placici išće da jednu čast u marcu, vošli bizme do periodu normalnog finansovanja kluboh za tot kalendarski rok. Co što dotika privatizaciji, sportski robotniki menših kluboh nije porozumeli predsjedatelja Kažića. Ideja taka, že bi eventualni investitori uplacovali određenu sumu penježu za sport voopšće u opštini Verbas. Kovačević tiž hvarel, že u opštini okreme u Verbaše jest veljo sportski klubi kotri še zanimaju z istim sportom i že ideja za budućnost, že bi še zjedinjeli i na tot sposob buli mocnjejši i učestvovali u viših rangov zmahanja, co všelijak prinješe kvalitet i stabilnjejše finansovanje. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
Programu na kulturnoj manifestaciji Jarma Vteja Vinaja počali mladi členi društva Rusnacoh u Subotici. Šestri, Maja i Tamara Emedi, odšpivali špivanku zos prešloročnej dramskej predstavi, a Demijan Palančaj odrecitoval písnju zos ktorú še plasoval na pokvejinsku smotru recitatorov. Teraz še bojim od nejakých željah, pica, dobit zo spaljicu, penježu, uljižniko, Hipokratov. Obracat še nas zadok, že by hovno nestanulo na mne. Cigaretovco, ninaš ne pahnju. U predluženju programi Irina Papuga predstavila ediciju Katedra Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu z Novovo Sadu, u čijih ramikov vidata i master robota Senki Benčik Hungarizmi u ruskim jaziku. O knjiški bešedovala profesorka Gizela Ivegeš i sama autorka. Можем повеже у фамилиях ще меней якось беседує по-руски, бо даваю векший акцент тому язику, на котрим і порядна настава. Zostim, već kad smo najhodili na to, že djeci jakož še mali, možem povezi i strah i ne znam, že teraz jak oni budu po-ruski hoditi, a ne znaju ani slovo. Već ja rozdomovala na jaki sposob da ih pricahnem, da ih motivujem, že bi im bilo interesantne. I već kad sam rozdomovala o tim, máme mi slova kotri isto hasnijeme i u mađarskim i u ruskim, i počala sam to ti slova hvasnavati kod korelaciju tih dvoh jazikov. I djeci naiste već kad vidjeli, že ja stvarno, mi znamo i toto slovo, jo stvarno, i toto slovo isto jak i u tim jaziku, i već se naiste bili motimovani, već sam počala zazberovati jedan svoj korpus tih slovo. Subotitskej publiki u Horodskej čitalni predstavila še i mlada pisateljka Aleksandra Živković, ktorá prečitala pripovedku zo svojej knjižki Horor za princezu. Však dirichtame na ovu manifestaciju, zdumujeme, co bi bilo ešte interesantne, co še nie čulo na programi tej kulturnej manifestaciji, z ohľadom, že naiste za to 13 roky boli rižni temi, rižni účastníki, i prešlo roku sme mali serbizme u ruskim jaziku, i keď sme čuli, že Senka Benčik masterovala zo zrobotu hungarizmi u ruskim jaziku, tako je nam prišla ideja, že by to nebolo podlo, že by našo ľudzevo, všetky známe keľo je z maďarských slova u našim jaziku, i tak sme na nich zvykli, že až še nám vidí, že to i naša slova. Думам, že tema bola interesantna i še ľubíme povolať dajakого mladého pisatelja, jak sme povolali teraz Aleksandru Živković, že by še tako zafirmovali i že by sme im dali šansu, u stvari, že by i našim ľudzom dali nahodu, že by posluhali mladih pisateljov. Ja ne ljubim forsirati sami promociji, pretože knjižka sama po sebe už žije svoj život kad je vidata. Ali hođak mi je bilo bar zmilo, že me volali do Subotici, bo me volali do Đurđova. U Đurđove sam už 3-4 roki i u Novim Sadze i u Keresture, a teraz do Subotici to celkom nové iskustvo i milo mi podzeliť z jakušik novu publiku, ktorá mne može bez ešte neupoznala tak bars. A tiž tak milo mi, že me povolali na takú kultúrnu manifestaciju, ktorá trvá už 13 roki i to bar za mne veľká čest, pretože mi milo, že me prilapeli, to je, že moje pisanje prilapeli na telju. Društvo Rusnacov u Subotici manifestaciju Jarma Vteja Vinaja organizuje už 13 roki i do jej realizaciji uključuje i svojich mladih členoh. Toho roku to boli studenti z Ruskog Kerestura, ktorí še školujú u Subotici, Ivan Emedi, bradi šestra Ana Marija i Slavko Kološnjaj. To išće jedan večer, kotri baš krasni i kotri še rozlikuje každý rok je inšaki. Spočatku već se bešedovali o njim, a i to baš krasnije bešedovali, a teraz už daju slovo mladšim i že da i oni maju na hoduče afirmovac. I to ta koncepcija mi še baš spači. A co vas zdohaduje na oca? A všetko toto me zdohaduje, bo ja u takim miljeu rosla. Literatura še počitovala i tak. A teraz bi vam ja jednu pisnju joho ukazala, to kad patrim na tebe, kotru mnje pošvecel. On pripovedal o životu, jak život friško prehodzi i co bi on svojomu dzecku žičel. Taki život, že keď príde koniec, a ja už u rokoch, že sa približujem, môže byť koniec,
Tahvari, že všetko, keď думам o svom prešom životu, da poviem, že všetko tak bolo, jak som žadala, že by som nič nemenjala. Idem na izdohadnjem, že 21. roku, keď sme u Subotici porušovali vyučovanie ruského jazika, ktoré še u kontinuiteta teraz i dalje otrimuje, napomni, že naš význačný písateľ, poeta, dr. Maftej Vinaj, však narodzený v Ruskim Keresture, dlho roky žil i robil tu u Subotici i tu je pochovaný. Mi tedy naštiveli, to bolo práve 19. marca 21. roku, tak po perší raz vidno jeho hrob na Bajskim Temetove u Subotici, upoznali sme še z jeho odzivku, Tanju Tagasović i boli sme dumanja, že bi jednu manifestaciju posvećenu doktorovi Vinajovi trebalo tu osnovati. Mi tedy predkladali, že bi to bilo rovnina moja široka po knjižki, ktorú on napisal, ali še evo Društvo Rusnacov, ktoré tedy tiež osnovane opredeljelo, že bi toto manifestacija nošela nazvu Jarma Fteja Vinaja. Na koncu programi Irina Papuga predstavila najnovšie vydanja, ktorý Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu vydalo u prešlim roku, a potom direktorka novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo Martica Tamaš predstavila novine i časopisi, ktorí vyhodza na ruskim jaziku. Najnovše číslo časopisu za literaturu, kulturu i umetnost Švetlost prisutnim prezentoval redaktor Mikola Mcap. O vydavateljnej dijelnosti bešedoval Mikola Šanta, ktorý vyznačil, že je manifestacija Jarma Fteja Vinaja značna za vydavateljoh, bo slavi knjižku, pisane slovo i pisatelja. Na koncu programi Irina Papuga, Martica Tamaš i Sergij Tamaš, direktor Zavoda za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoh, Horodskej biblioteki i Društvu Rusnacoh u Subotici podarovali knjižki svojih ustanovoh. Mušim spomniti to, že sam narodzeni u Šidze, zemlji u ruskim jednim štretku, zemlji i otec i mac na određeni sposob dali možljivosti, že bi še tako ukapčal do kulturnog štretku. A tako i u gimnaziji sam počal i pisac i robic u folklornih sekcijoh i na određeni sposob še kulturno vozdvihovac, bo njedem po ocovi, ali i po džidovi, po babi, po ocovej liniji, po macerovej liniji. Jednostavno to bila određena tradicija, pogotovo posle osnovanja Ruskog narodnog prosvjetnog društva, gdje mi, napríklad, džido Đura, Paroh Šidžanski, bol predsjedatelj toho društva i jedan z tih, kotri osnovali i hor u Šidze, i dramsku sekciju u terašnjem kulturno-umetničkim društve Đura Kiš, a tedišnjim Ruskim narodnim prosvjetnim društvom, rozumiše? Z také jednej familije normalno, že bolo predispoziciji vojsť dalje do kulturi i keď som pošao na fakultet do Novog Sadu, okreme, co se dotika jasno literaturi, gdje sam i diplomoval, normalno bilo, že bi na literaturnom polju i u literaturnoj roboti zažnjem dal od sebe. Perše bol som angažovani, pogotovo keď som prišiel do Ruskog Kerestura, tako i posle fakultetu, bol som angažovani na polju kulturne roboti u povedzme Đađi, znači u tedišnjim amaterskim ruskim teatru Đađi. Bol som angažovani u Červenoj ruži, u samim dramskim memorialu i rozumiše, že okrem glumi povedzme u Đađi, že som ušel robic i žadal isto čašnje robic kolo scenarijoh povedzme ružovih, kolo konferansoh, kolo recitaloh, kolo všetkoho toho, co na određeni sposob verím, že ešte vše neškajší generácii pamätajú.
odredzeni habi odnesli na jeden drugi bok, to recitovanje. Ja u recitovanju povedzme už 30 roki, u tim vojvođanskim ruchu recitovanja, co znači, že som kolo 27-8 roki už u pokrajinskih i žirioh zonskih, a tiž tak i u opštinskih, keď to bolo potrebné. Najväčší dosiah dúfam, že za teraz práve toto, že som dostal i rižni pripoznania zo boku pokrajiny Vojvodiny, odnosno kulturno-prosvetnej zajednici za recitovanie, a istočasne, že som recenzoval knižku, ktorú napravil Mirko Dalmacija, môj veľký priateľ, ktorý naiste dal moci všetky, že by za 30 ročnicu recitovania u Vojvodiny napravili jednu krásnu knižku, ktorej ja dal doprinošenje nielen u recenziji, ale i u materijalu, poneže še pri mne nachodzelo veci materijalu, jak to še nachodzelo u samej kulturno-prosvetnej zajednici alebo pri Bulokým. Nadalje, u tej mojej jakešik prosvetnej roboti, kotra tirva už teljo roki, keďo som u školi u Ruskim Keresture, a ako som i blúkal u medzičaša, bol som 5 roky u prekladateľnej služby Skupštiny Vojvodiny, bol som 5 roky jak sekretar kulturno-prosvetnej zajednici opštine Kula. Znači, otprilike za jakešik 22 roky ja mal ešte daki obovязки, ešte daki samoiniciatívny angažovanja, jak to napríklad prekladanie knižkoch, znači učebníkoch odredzených za školu, a može byť najvecej u tej situácii i recenziji som robil, kotri boli i u naprijame umetnickej literatúry, ali i u naprijame lingvistiky. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Ruski koreni i zdohadovanje na predkoh porušali mladu autorku Ivona Torma, že bi u svojim rozdumovanju u prešlosti, a prez fotografski objektiv, ožila pripovedku o nostalgiji zaznačujući u autentičnim ambijentu starej familijne hiže u Šidze. Projekt, kotri peršira su javnosti postaveni u Muzeju Vojvodini, autorka navolala omaž jednej harmoniki. Fotografije su tu da obeleže jednu priču. Tu, že bi označili jednu pripovetku, popravdze cali projekt še bazuje na jednoj pravdivej pripovetki. Moja prababa i pradjido žili 20-30 rokov prešloho viku, učaše bez prevozkoh, keče zarabjalo zo spoljoprivredi i tak dalje. Moj pradjido tedi zo Njemecke dostal harmoniku i zo nju zarabjal za život, poklja prababa odhovljovala 4 zeci, a obidvojo mali menje jak 20 roki. Počas svojho života oni nigde ne bešedovali o sebi i o svojoj intimi. Po šmerci prababi u svojim šljobodnim čaše, pradjida nam počal pripovedati nevjerojatne stvari za kotri sme nje znali. Ja to ti intimni pripovedki pokus bezočno vyhasnovala. Ali to popravdze omaš i harmoniki i pripovedka o ženi, jej šmelosci, čustviteljnosci, pošveceni njene moje prababi, ali uopšte ženom kotri šmeli i mocni i kotri na koncu zasluželi to tu ljubav iz česce u familiji kotru mali. Kad bila mala, baš ljubela da crta, ljubela da čita krasne knjižki i to je već kad je zakončila gimnaziju, 4 roki, već kad se upisala do Novom Sadu na fakultet, ne znam jak se to vola, da slika, i već kad zakončila isto 4 roki, i već pošla na tod master, to zakončila. I tak teraz počala tak malo po malo slika, to ju vola i tak eto teraz mala treći už mala izložbu u slikoh. Povedzte mi, jak vi to doživljujete i roboti? Krašnje slika, krasne slike ima i tak. Bili ste model?
Pa bula sam, da, i tu sam bula pri skori, kad mala izložba, bula sam pri jakže krevetic, boli jak po-ruski še harikinderbed, jak mi hvareli poselka, da, i to sam še zoznju slikala veljo raz. I moj človek, jak i on še slikal zoznju za pšičkom i to ja znam, to bilo i u Maku vyhodzelo i to te knjiške kojaki vyhodzeli. Treba poveže otkrivanju Ivonovog talentu doprinjesla je i pobjeda na konkursu za najljepšu fotografiju na temu hiža, kotri pred daskiljima rokami rozpisal naš časopis za mladih Mak. Zekujući tomu, Ivona nje od Luha dostala i monografiju svojih robotoh u ediciji Mak Art. Dalo mi je podstrek svakako, međutim... Дало ми мотивацiju, шедijak. Međutim, ja potem rušala u drugim napрямек, u dokumentarnej fotografiji. Konkretno i na tim projektu sam še dosta usavršovala, bo sam robila jeden cali rok. Znači, njet montiranja, u pitanju drugi ljudze, inšaka ljudska psihologija, preširala sam dejaki svoje vidohljadi, a monografija prišla jak koruna šitskoho, co sam dotlja robela. Kruna svega toga što sam se bavila do tada. I tu se videlo da ona ima neki rukopis. Tu bilo vidno, že ona ma jakiš svoj rukopis, specifični i charakteristični za jej mladost, a z druhého boku i uzretost, kotra zeškatljela. Zos toto vystavu ona vytvorela jakož konekciju i toto predstavila na jeden uzreti i inšaki sposob. U tim čaše digitalnej fotografiji ona bar zrozdumovala analogno i tak slučela švet prešlosti i terašnjosti, že to fascinuje. Oduševeni som za toto vystavu, pretože to prepoznavanje sušnosti, kotra predseka prez tot čas. Oduševljen ovom izložbom zato što je to prepoznavanje suštine koja protiče kroz sve ovo vreme. U velikej sali Doma kulturi u Ruskim Keresture 22. marca dramski studio Art vyvedol premijeru mladežskej predstavi Autobiografija. Po tekstu Branislava Nušića predstavu Valskого Doma kulturi vyrežiral Vladimír Naď Ačim. Popri očihľadného režiserského talentu, nesumnjivo režiser Vladimír Naď Ačim má ešte jeden veľký talent. Odkryť mladých, dobrých glumcoch. Zos 10 glumcoch po perši raz na bini u mladežskej predstavi našliše až 7 mladí i novi glumci, 6 zos Ruskого Kerestura a jeden glumec i zos sušednoho Kruščiću. Ja vošla tak do toho, že me tovariška povolala, varila, že treba ešte jedna glumica, to jest trebalo ešte veľa glumcov, ale hej, prispodobena mne úloha, taká tá vecka som taky vošla, že me pajtaška volala na to spôsob. Jak si zadovoljná zo premiéru? Zadovoljna som, páči mi še jak prešlo, na počátku bolo takúzi tremi, ale već je to z času na čas prešla i trema i všetko. A ja ošol, evo, postavené bolo na internetu, znači ohláška, u stvari nie ohláška, a pajtaška postavila kao, že treba glumcov do teatru, a ja prepýtal, reku, stvarno? Haj, či môžem ja pojsť? Haj, hýbaj, hovorí, dobre druženje, je to tamto. Haj, reku, može, ajde. Ta sam tak prišao i evo, tu sam, gdje sam. Premijera, jak televizicija zakončena, uspješno prešlo, mije še pači i uvidíme nadalje, že to bude jak. Vidjela sam na Facebooku, Adriana Pančokova postavila, že kto zainteresovani i tak sam še prijavila, reku, či možem ja, ona hvala, že normalno i tak mi prišla sam tu i bar mi še pači, stvarno zadovoljna sam. Super. A jak si zadovoljna za premijeru? Super bolo, super, jak sme še bali, jaký sme všetky trému mali, ale dobro bolo, stvarno, zadovoljni sme bar sme. Volali me, či bym robila da co také, mi je to pricahlo i čom danje. Jak si zadovoljna s premijeru? Zadovoljna sam, všetko prešlo u šore i dobro bilo všetko. Mne pajtaška Lidija Kostelnikova povolala, hvarila, že Ačim varil, že najde takого šaljenog, ta sam pristala, pa će lože. Jak si še pačala dneškajša premijera, jak si zadovoljna? Думам, že bolo dosť dobre, z ohľadom na toto, že sme mali dosť málo času da še pririchtame, ale думам, že sme dobre vyniesli i preniesli energiju za sprobu na publiku.
Ja prvi raz bavim u tej predstavi, u takej za starších. I čustvo bilo bardzo dobre. Pravda, že tako zbula i trema, tako zbarže, ali to časom već prejde ili čekamo da kraj i da še pokloníme i aplauz da čujeme i bilo super. Htjeli smo tu predstavu už думаю, že od januara. I teraz zadovoljni sam jak prešla premijera. To mi prvi raz, že glumim po ruski. I eto, odlučil sam, že bym vychasnoval toto náhodu, bo som u Keresture u internatu, tak i ne bilo mi uopšte dopito. Upoznal som bar z dobrih ľudzoch i cela atmosfera mi še počela i na počátku som bol taký skeptičný, bo ne znam som, či môžem preniesť tú celú atmosféru, či še každá úloha môže rozlikovať, ale teraz mi duša tu na mesce. Zadovoljni sam jak prešla premijera i думам, že ešte raz budem u jednej predstavi, nastavim dalje, bo ja amater i kto zna, može biti i dogovoran do profesionalca. Ešte od počátku na prvších čitackých proboch videli sme, že to bude dobrá ekipa, jak perše, a vec, keď sme už počali na scény robiť, všetko, čo to dalo ukombinovať i do tempa sme vošli bez probléma i pošlo. Perší raz, ale pošlo, hej. A jak si zadovoljni z premijeru? Zadovoljni, jak perše polna sala, to mi bar zmilo, že ešte dachto chce prísť i že ich bolo telo. Zadovoljni som i s našim vyvodzenjom, perše premijera, ale super bolo, hej. Najbardziej som to text dal tým mladým ľuďom, pretože oni čistí, nezababrani, nezatrovení zo politiku. Keď by som tot istý text dal napríklad našim glumcom prevereným u Ruským národným teatre Petro Riznik ďaďa, oni by možno byť zbavili aktuálnu dňovo-političnú situáciu. A to tí dzeci bavili literatúru rafinovanú, čistú, jak ju Nušič napísal. Fina, Zicínska také barže, neviem povedať, že Zicínska, no ale také raz by briga. Fina. Evo, fino bolo. Dobre bolo. Bolo jak da profesionálci bavia. Predstavu čeka nastup pred selektorom na opštinskej smotri amatérskych teatroch u Sivcu, ktorá še otrima 28. marca, jak i nastup na tohoročným dramským memoriálu Petra Rizniča ďadi, i to na stredu 9. apríla na 20 hodín. В 1975 roku mladi entuzijasti, Rusnaci zo Zverbasu, ktorí še žadali družic i robic, osnovali rusko-ukrajinsko literaturno-recitatorsku sekciju Zari, kotra kolo sebe pozberala mladih poetoh, medzi kotrima nješka prepoznavame mena autorov zamerkovanih literaturnih džiloh. S časom interesovanje za Zari je roslo, ta oformeni podobova, tanječna, dramska i muzična sekcija. Šitske sekcije učestvovali u pririhtovanju programov Doma kulturi Verbas, čije prostoriji dostali na hasnovanje. Keď ja prišao do Zagreba, ja ne poznal nikoho teraz tu, co še zime. Znači, je bol novi, bo oni všetci boli zo starovo Verbasu, je bol zo Zverbasu, je bol novovo Verbasu, už jak chceme, hej. I već kad sam prišao do sekcije, kad sme še počali pajtašiti, kad sme še upoznali, kto co bude, jak co bude, ja už tako znal hraz na gitari, i već kad tu sam upoznal Balinta, on isto tak znal hraz, Mižo znal hraz,
Bratov, oni isto už oni hrali tak, da jaké znanje sme mali. Nie da co veľké, to všetko bolo amatérske, to všetko bolo, da poviem, samouke znanje, znači nebolo to nič da co veľké, ale už sme da co znali i vecka, kto bude, co bude, počnete už tako znali, mi što vecka formovali tu muzičnu sekciju i že budeme hrati za Potrebicario. I tak to všetko počalo. Počali tako sproby, počali tako schody, pa sme tu hrali, špivali, mali sme i špivački tedy, co prichodzili s nami na probu, lebo sme išli takedy do njih na probu. Uglavnom bolo interesantno. Kiedy mali 20 roki, znači tu bilo i zivčata. Dobro, zivčata bilo znači tako, ali to bilo tak, znaš. Jak bilo to počatak, znaš, amaterski, on govori, mi znali hrati. Nie, znali sme hrati, mi počeli hrati. Tak sme, ljubeli sme hrati. Ljubeli sme hrati, jer sme, tako učeli od všetkých. Bolo tedy, ani sme nemali tamburi. Tamburi sme nemali, znači na gitaru, tak sme. Nebolo televiziji tedy, nebolo, jak teraz, kompjuteri, znači, co sme na televiziji, co bola jedna emisija, kad bola na Rosinski, to sme, znači nemaš odkazi da, vidiš, špivanke, znaš, pa sme skladali Radio Verbas, to ti vinčovanke boli, pa sme tu sluhali, pa tako svazbi, to ti, co boli stari svazbi, Fičkošo, ljubo pametamo, hral s Fičkošami, znači to boli stari svazbi, po šatrami, to nie bilo u hotelu, znači to boli svazbi vonkaj, hudaci bez zvučenja, bez mikrofona, znači tu počela recimo, to ta naša muzika od apsolutno 1-0. Popoladne tako lu 6 hodin, tam schodzeli, no, nie bolo nejaká, teraz, že mušiše prísť, kto mohol. Prišol, već bude jaký taký poriadok, že toto literatúrna sekcia, daco keď má nové, tá recitujú, my keď mali špivanku, dajakú slučajno novu, odhraloše i také. Čisto, da še ukáže, co še robelo, a toto, co sme robili, to sme všetko robili tak dole. Ja še priključil jako poznejše do tej sekciji. Mikola je volali, ajde Hibaj z nami, tako znaš, da nam pomoću, što tu mi hvari, pobudeme coška, ali hibi nam, jak hvala mižo, tako, bo ja za silu varavaju skoro ihrali, skoro sme še dali do tih muzičnih vodoh, a priđe ako čovdanje. I to tako, to ti stretnuca, to tak bilo čisto dobre zeki, stretali sme še, ljudi nam prihodzeli, mi hvarime tu do Kocura, tako do Đuđova, keď nejaké literárne takí muziční večári še praveli, da je bude suhe, hej. I z tých našich členoch, hej, Mikola Šanta, pokojný Vladimír Garjanski, evo, oni učestvovali až na festivalu jugoslavenske poeziji mladih za svoju robotu, hej, i poznati su, priznati. Tu sme mali účast i u naših dramoh, jak hudaci. Ja še priključil tu od 82. roku, pa jeden z najznačnejších nástup, co sme mali to hostovanie v Osijeku, bolo uz pomoc kotovského folklora tedyšnjého, od tých, co še dotýka na stupoch, to, tak, ktorí za mocnejší. I u rock'n'rollu sme otprilike v istej tej postavi sme hrali. To še zatrimalo da skeno roky, dok sme boli takí mladí, dok sme boli takí, že budeme i džuskať, budeme i hrať. A je posle toho začne to vracelo na narodnú muziku, na toto da pojem standardnu nebo klasičnu narodnú rusínsku muziku, na rusínsku písňu i ukrajinsku písňu, i to smo počitovali i jeden i druhý, bo sme počitovali, znači bo sme mali pajtašok i pajtaški ukrajinscoch z Verbasu, takže sme hrali jednu, već kad sme prez roky sme dosť obichozeli. Znam, že sme, keď bola 250 ročnica doseljenja Rusnakov. Vecka to ta naša orkestra, da pojem u tim času, znači i skoro i posle bilo orkestre, ali u tim momentu, da pojem, že, eto, bez da jake i velike iskromnosti, že sme boli dobre kotirani. A povalalo gdje bilo orkestri taki. I već kad sme hrali, znam, že sme hrali u Verbaše, sme hrali, u Kocure sme hrali, Kocur njemal orkestru, u Nove Morahove sme hrali, oni njemali orkestru i pomahali sme u Đurđeve i oni njemali orkestru. Mali šebul pod afto, ali njemali cavom orkestru. Nazdávame še i trudíme še da stari pisnicoveci da zatrimame. Provozime i novi keljo teljo, slabo možemo reći produkovac, bo ruski svadbi, pravi ruski svadbi vše menje jest, to problem, ja što už davno hvaral. I već kak je mišana svadba, repertoar še zužuje, zmenšuje, već kak še hraje, to co
co nekšina zna. Znači, nejaký nový písni ťažko pregurac, ťažko nametnúť ľuďom, že by sluchali alebo naručovali. Mladinješka, evo, patrili moji odjeci dok bili menši. Baš veľa okolo kompjuterov, evo teraz u zadnje vreme Facebook, mobilni, nie te to, a ja pojdem do tebe, alebo ti prídeš do mne, šedzíme celé popoladňu, zanimáme, že nebolo to len hranie, bolo všetko. Veci sme vychodzeli, veci sme še družili tak neobavezno i na uličky, do gradu, i na kúpanie, i šadzi. V ljece, i učeli jednak, i kolo škole, ešte sme boli školjare i kasnije, i še bolo. Pomogneme u hranju, u špivanju mladej cecinskej folklornej grupi. To je nam za neki potrebi, kada je za neki potrebi da se odrejme, ali uglavnom še tu skozime teraz za svoju dušu, tako da še najzeme, tako da še pajtašine, da se popijeme, tako da špivame i tako. To je to. I думам, že to bude dok bude snagi, hej?